satoni bule sarang icung le bulengi cungan bulengi mas seneng ale semul jamak tuan rumah semul jele susi Andi niat le Susianto Nyonya Tola Isa Ponumbile panyambis kaula sasarengan kasalaan nyona maaf nyona maaf Susianto Nyonya Tola Isa Wakse sepole Mas liat nyonya biani wak pisane bapak samar panyabis peten kauli sasarangan dek selerepon semulje Susianto kong langkong juga Nyonya Tola Isa Pendapat boleh juga sesepuh Bapak Haji Sudahnan Kong langkong juga Mas Lihan Nyonya Adbiani Pendapat boleh juga tak ketikilan pisan epon Bapak Sahamar juga Hajabat Mawati Kong langkong juga Bapak Haji Sudai Haja Suni tak ketikilan saya juga anak pangantan Abdul Nak Alfirahmawati kanian bilang ulale mata kacungi pasampor nasatoni labet kirim salam ndak arep mawisi dari Sukarame
Mbak tamu ile Bapak kandas mas Andi nape pole Ibu Rasmawati. Bapak apel pandi Joani tak katikeun saya juga wak beda taratan sakit pausa pada Nape boleh jukan tretan asrawi Wak beda tokang juga Sedangkan ibu amsia Akhirnya mamula Nek sateja para tokang pesek dari cahaya famili Wak kuadena bunga kartika imana Sotinga semenere Nape boleh le Wak beda tretan misnatun juga awiani me ali tak katikeun ibu misrie nyonya Musaida kong langkong ibu Nisa Arwani alem ibu mawani tak katikeun kong langkong jukan awat sarep mursidi jukan taretan mukni kecungit tiga menbulele satoni masan nengawak Kang Susianto Nyonya tolak Isa Mun esomora banyak tarnya Pak Susianto Karena
nepe polele wa keamanan semul jele bapak sesapan Yesunan pada
Nyonya Tolak Isa Mas Lian Nyonya Atmiani Bapak Samar Jabat Mawati Andi ajat akerja aja imam Mulana sangat tangkel belas Lai imam Baktonana hari Kamis malam Jumat Dari desa Kampung Jati Ruak mana Tretan Mesrawi Mesrawi Minangkasi sponsor Cahaya Pemilih Cahaya Pemilih Paparika mamarini aja temu ketepaan Lai imam Naga aja ya pemilih Cahaya pemilih Semul jelek
suwendi anani tak katikalan kating kalen paparika Nepe boleh memeriri le memeriri semangkin apa pada apolong pada Susianto tuan rumenele Nepe pole nyonya tolak isa Nyonya tolak isa Mon asa saning salama Eso barang banyak taranga ngajak imam Ruak menetre tanam pusawi Mon arasa alaka kapal ngabas tamoy cek banyak nek susiento tong langgeng nek nyonya tolak isa pun apa boleh Tratan maslihan Wak sesepole Anjisu Taknan Sanam tapana pada badal Pana pada pada Kak Pusa Satekena palale Pona pada maknis tuakika Pona pada maknis Kau sama pona pada alongku Samunca pada
punangana Kak Susianto tada pada punganama tada pada Nyonya Tola Isa Mas Liat juga Nyonya Atmia Lek sateni itu ngamak Rengese mulanya Pak Kalipun Bapak Masadi Nyonya Resmawati Tanto nama senare matamu Ruak pada Pak Apel Pandi Nyonya Suhani Sate jetamoy balar rezeki Pak Kalipun Masati Tretan Susianto sate jeta ampun abasre juga ndak tretan masrawi semulja pemirsa aki acara panglempor ate lebat acara panglempor ate Semul jele Bapak Kades Mas Ati Ibu Rasmawati semul Napa polele Uak bada Bapak Apel Pandile Ibu Juani tak ketik Napa boleh juga taretan saidle pausa tak ketik kelan Kak Susianto juga Nyonya Tola Isa Mas Lian Nyonya Atmia
meleh Bapak Samar Jabat Mawati Bapak Haji Sundai juga aja Sanontopan apa ada apon dan satu itu imam pasar ngirim masalah nek simbolnya Ustadz Ahmad sebagaimana itu kan pese ke imam ruak pada Ustadz Sibawi juga Ustadz Maswi tretan hati mah tak ketinggalan minang kasih tokan nasi wak gua dibuka kartika kong langgeng na tretan jak Masrawi mentoro akaula jak ayah famili jak Masrawi keteran meleh seampun ngeretak pangkung ma itanian nian semul pikiran Kak Susianto Nyonya tolak bisa pikiran cak parepot cak parepot pikiran mata cak parepot mata kimbanang sanangan ng sat Kak Susianto juga Nyonya tolak isa Mas Lian juga Nyonya Adbiani Nape boleh juga Naji Sunda Nene
ngirim salam bule ndak tretan suan dinyonya hanani senang ke cahaya pamili tangkel 14 tentu nama bulan sangat semenjak bektona le imam are kemis tentona kamalam Jumat tentona sedari kampung jete gendeng temur wak pengundangnya tretan Mas Rawi sateja hajat tesuan dimo ketipe terdek pada sareng karjana tretan Susianto nyonya tolak isa nape pole meslian nyonya adbiani tak kating nape boleh juken tretan sudah nanle Ibu Amsia tak katikalan katik kalen semulnya Mesnaton awianile miari cekat ibu misteri nape boleh Nyonya Musaida Ibu Nia Marwani Pona pada bete Elem Ibu Mahwani tak ngerti Alam pona cek seneng agak awan serem Karajana Kak Susianto Nyonya tolak isa terasana Jadi imam sanonto bondo pak bete sholat duhur sementara betul tika kalaban bula baju istirahat pada amek dek simoloje tretan Susianto juga nyonya tolong bisa
nyoon ti kaula samangkan istirahat kempang sanak mak iora du mak iora pak lopak tadok bekon nyon amit kaula istirahat temar kedepak kabek ton sekejap lagi tika beliau boleh mas senengnya tretan Susianto yanto Pak le cakne tika tadak pekona seratin tina ban bula ika bede tina ban bula ika bede kang bede mula bantika istirahat Pak Susianto mereka pun dapat sedak bektone segenten kasara anyone maaf ndak semulja Susianto nyonya tola isa pun tak ketikele
Kaatar nek tratan amarle nape poleniko tretan mas rawi si genteng si mulya Ustad Ahmar juga Ustad Sibawi nyoon iti kaula sakanca istirahat si mulya Jukan badarwa Ustad Mas Wi Ustad Mas Wi Tratan hati metokang nase le tokang nase ruak tokang beres tratan awet sarip jukan morsidi tratan mukmi tak ketinggalan nyoon iti cahaya pamili istirahat kang langkang tratana sudanen areng bagus Ibu Amsia tak ketinggalan wak misleton jukan awiyani Sakalangkan pangistana tokang nyinapor sampiala sati alat ini cahaya pamili arwah meneh tratan miari Ibu Misria juga nyonya mosai tak ketinggalan Ibu Isa juga tretan marwani komancar ngodana asem le ngakan ka aduk si ini
Lamun naik kalau amatin nang kok yo. Bu palang nyaman. Kalau orang mula mak are satu. Halim. Nyaman, lanjut. Nyaman buat nangakan. Nyaman. Dalam pikir bula tak nemu pusen. Ting along polong sareng ibu mahwani aresano santo. Neko padale tratan masrawi aneko along polong dengan banbule roak pada tratan Bapak Ahmad Punto le seekor jagerua bagian keamanan nyon eti Pak Haji sudah nen kula istirahat Pak Susianto merkede Pak Kabekto